Halapaini tu ka whakamatala Honani whiroa ma whaingata No noa tawa ke whai ana Me tatalo moe o tu hei lala Halapaini tu ka whakamatala Honani whiroa ma whaingata No noa tawa ke whai ana Me tatalo moe o tu hei lala E wisai, Parafakapo, A maasi mohono fuloto Kaneongo, Eneto, Na maunga ki e tai pono Na e toko, E whanua, E tupau o hapai ki o lunga Ke malui, Me o lunga Atonga nyo whai o tupu-tupua Utulai na o tumatanga Motakau no weka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utokalonga luko e hakeanga Utula aina o tumatanga Motakau no weka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utokalonga luko e hakeanga Hewisai, Parafakapo, A maasi mohono fuloto Kaneongo, Eneto, Na maunga ki e tai pono Na e toko, E whanua, E tupau o hapai ki o lunga Ke malui, Me o lunga Atonga nyo whai o tupu-tupua Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwelongo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwelongo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Hewisai, Parafakapo, A maasi mohono fuloto Kaneongo, Eneto, Na maunga ki e tai pono Na e toko, E whanua, E tupau o hapai ki o lunga Ke malui, Me o lunga Atonga nyo whai o tupu-tupua Ko korike hu wha mo I he tala malo e whanua ka mai I tala whatap ko toa bek wha poa atu pa me polo kalaman. Tala ngata I te au whai ki toa mama o ka ata mua e whainga maari e koe ni. Ke whahoka taha mo polo kalama ko e what whanua wha au ki he weekend.
malo mo e tau mau e whewhini pia malo ngahi ngau e ko tau pia kulawa ke whahoko mai pa mea bina. Ko ate taitai le rei mo e taitai lotu mawhana ke tiki mo tolu ko tau pia. Mou kau mai i he tau prokalama ko ia o e whewhini. Pia pe he whokia tiki mo tolu te mo tolu ki whanongo a e prokalamani o ku whatawange pe te mo mauha taimi whawhewhia i he whewhini hi lotonga ko e tau prokalama. Pia pe he whoki he taimi kuma o pia mo e whawhawhonga ko ia tonga tawhitu. Paula pi veni pi kala o ku wang whokia te ia taitai le rei. Ko ngā ko e taimi ko ia kumau he whewhini ke whahoko e tau prokalama ko he whewhini. Pi veni malo tau mau e whewhini pia malo e ngā lahi mi tongana. Ko ilo i ko e lotonga lere mai pe whoki na e mo whanonga mai wharearea pa ko ilo ka ngahi taimi whemo kina ia i wharearea. Ka ko e mau e whainga maari e whewhini o ku whawhewhia ia ke te au pia pe he whoki. E ni i ko e kunau mui mai he prokalamani. E taitai le rei ko ke tau prokalama. Mo whewheha ke pi veni pia whewheha ka tongana. Malo pitolo pe malo ma fa mali. Ko yo kore de bege u fa kanti pe fa tapo. O mon pe fo ke ai na fi mo ikina te na weekend. Na taimi ko ni ko ko tau te fito pe ka o le ki hopo pong hopo ko ni ko hopo ko ki ko lau covid i ai CEO na e whai fo me he tonga ia pōti. Pane pehe tokua ko e press conference na ni hanga o lau kovi. Ka ike ka koau pe whakea ko whai e whapohe umea ko ni. O taha pe ia e ku whakakaukau aku ke o to'o e umea ko ni ke wai e ngai. Whitu ko wiri fia ka kai o o mea la hipe ke tuplu mai innocence o kai u te whi maua loa ke pehe ku te tau whaa ko au mahino au pilipeka te au ngahi taau e halafononga ko i nipa ko ai ana time lelei be mau ki matolo whare area te hoko e koe hopore mako koe pia mo ACC u whai o se wikahau. Ka koe whemo i ki nā pē solo, koe kolo peke lava to ki taimi ke whamalala ngai mea ku whaikai hoa a ngai mitia. Mota toki lavi peke ngai isiu mau ngai ai motuan. Koe. Mauna pita e whakaukau ku ke o mai, koe ni ku mahino e kamata koe ni ta prokalama. Naka ki ulawe e ku whai hopo a pongpong, ka koe na ku whahoko ho hopo koe, pia mo e CEO malolo a pongpong, pia koe ose wike kaha u, hange ko whamatala o ku whahoko ai hopo koe pia mo e ACC, i he osia koe wike hawa, ia ku wawe au pito ho ai hoko mai ang hopo koe ka aku whewhe o tūnga ku ke iai ki he hongo hopo ko iai pi venta u toki au peki ai a pongpongi pia moe o se wike taha mi heni pa tau toki si o leo ki he hoko atu Ko e hongo hopo lo e ka te au e mau taimi pe ko koe ke u si au ko mau halao ka whahok whatongi a koe interview he press. Koe whahok koe hok whatongi a accountability mo transparency. E anga hono manager u kautaha e pore anga. O tatau pe o ngoho polo me mama time lo pe. Kau ne hanga pe o mai ngahi a takai. O kau whanonga i. O ku alfa kata hape. Ai rei mo kovi. Ai o si o koe kia oia koe more noa ia pe taimi. Kau koe kia ha mama whangele pe pasikare tia ngai hapo.
Oi. Taki hoko mo ki whare area, ko ilo ipe ko lere magone whare area, ko lahi pe ume ai ke whakatala no atu ki a te koe koe haho wakai ki ai. Neongo ku ke i whare area ka koe ngā koe māmange whoki ho wakai mi loto whare area. E mau nofo atu koe ni i tua whare area. Koe tu whuketai ni mina weekendi na o si wikakoni ko tau si tua mei na o si whiri he pare mia ai kau minister for o toko tolu. Ke nau kau ki he kabineti, hiri ange ko ia, hono whakahoko ko ia, hono unseat, peko hono to'o ko ia, o sea e ongo whafafonga e ua, hiri ange koe hopotangi. Na e whahoko rewa e he pare mia, hono whiri, ona po te vita puloka, ko e whafonga ia tongata puloaki, ke minister moi, ona po seale a kau ola, ko e minister malolo eni, ka ku te ui ke ni foki mai, ke minister mo ui, pea mo ona pol sivoki lave mau aia ko ia ku fo o ai ko filia me tu a seale a kau ola pea mo lave mau ona pol sivoki lave mau ko e fili mo ia me tu ke ne hoko ko e minister pa aia ko ne tu ko ia ko e i ko ni stuto ne fo mai no i pia ta ko toa ko e o foke ko ni stuto ne ia mafai ko ia ke pare mia ke ne fili ai ni i ko ia kune fotu at ke tui ko ni i heni o kune whakaukau o ku te nau whakalele ai kabineti o toko ni ke whahoko i ngahila kanga minister pe ko ai tui lewa ke ne toki whakanofo ke nau tolu pe kei ke ngatai o ku oange foki mo e toko wha e he konistuto ne ki he pare mia ke ne fili ka kune fili mai me tua a tau i whaketa toria ko fili e lelei taha ka koe ke mau i loto pe a fili mai toko wha ko ni me tua ai ko ni tu he taini mi ko ne toko tolu eni kua fili mai i he pare mia ki loto i he kumana tui tu ke ka ukua taha koe ke umana tui ai ko nane o si fili be foki tu poutoa plenis tu poutoa kui loto pe ia i he kabineti ai ko taha ia pea mo seale a kau ola pea mo sivoki lave mau ai ko toko tolu eni ko fili i he pare mia pe mi tua ki loto ko ku Lota ke wat ka te koe ko fe ho wakai ki ai. O ko no fo ke ka kai na sio ku hanga ko na wat ko ni studio ne. Ko mi pai te riha pe ia e pare mia. Ko hai ku ne fili ku ne whakau kau ko le taha ke ne fili. Ka ku o ku ne hanga fo whakalanga e whakau kau. Lotonga ko ku ne mau pe ia ai mawhai ko ia ke ne whai fili pe tau atai na be taha ku ne fili. Ka ku no whakakai ko ai whakau kau whake ua he kakai. Ko ulaki ke fili lele taha pe ko ho ua ko ho fili ko hai tene hanga o support ko hai tene popo ko ke mau e toko lahi ho fikai fale area ko hai tene hanga o support ko pe ko fili le ha whakaukai taha ko fili lele taha ai ko nga fili lele taha ka pau o ku kai ke mau lele taha i lot pe ko ange wai ne fikai fa ke ne komi mai lele taha i he potu ngā oe koea o mai ki he whare area. Ka ku whata tāpe i he whakau kau koe ni e piben. Ko tonga tapu nima, ko e toko taha ia ku whaamintalo ni minister paanga mai pia ku ilo i peka kai hono background o lere mai ai. Pia ku na e whakau kau e toko lahi ia ko e lere i taha ia ku o siloto i whare area ki he minister paanga. Ka koe ka kukai ke filia pa me tau taina pe ka ko ate fi whakau kau ke mai nge ha o whakau kau ki ai o ku o si aha pure anga he tau liliu kene wa whango fulu ko tau filia le rei taha instead e tau fili pe ani ihi te nau support te nau popo i kita he te pare mia pe o ku mix pe ai pe le rei taha pe ai pe mo popo o ku loto foki pe mo e toke ta he ka whafofonga ko toke ta sinoi ka koe ke kau he fili pe me tu ai toke tā. Koe mea tau taina pe moia e pare mea, ka koe whehu i pe ia, ko atu ka te koe ke wakai ange, o ku tau nofo i he lelei taha pe koe fili pe, ko hai pe te whia maria ke pare mea ke ne fili. Barapu solo isi o ni o complicated. Koe kai ko ha
tipe ni pe tau whare a to le taha me engolo te tu me ai. Okay. Kai ke pege absolute le taha ya pego. Malava bege le taha whakaako. Ka ku kai ke le taha whakatakia. Ai o kuinga be e whaingata ke tau discuss to issue wani. Okay. Ka ko be a ko issue to toni alga dana ka kai. Anga composition ko e whare pa moe. Ka mai mahu inga ai whiri e kakai. He kono inga whaki. Ka pau. Ko kia ko positive be au e solo. E kusio ke umea ko ni hoko. O kau whake ko whatonga i ko ai pare mia. Tara no ai ake ngai. Ngai liri whakate mokalati. Ngai mea whako ni sutone. Uta no pehe. Pena tau ai rewa ke tō tahawhite kakai pe whiri mai mei. Whiri mai he kakai. Pe tō whiri e kapineti. Aia, koe mau koe a ku koe whakaamu ni e ne awhio. Ke ua koe ne taula po tala. Me he te kai ke aihanga tōn mai e ha taha. Pane taula po tala he taimina e hua ia aisa ke tau kosi. Ne ke toi ne whakakau maha. Ka nā kui loe koe lai nafte almene ka kau no pere. Ta tau pepa me pare mea koe nā kui loe ne lai nafte almene ka kau no pere. Ka koe huika whoko no whiri e. Ono ai tō tāwhitu ke whiri e. Ke whiri e kakai. Ke whiri e pare mea. Koe. Foi dimension ko ya, ne mo to no ya ko me ko no fo sio ke. Na no fo ya na ma nga ya ke ne hanga o fatata ai fare. Te mantu ne na tra no e ne malanga pe o me bena ne campaign mai aki. E ma nga ko ke fatata ai fare. Na tu I fo ga ke so o ko tu he ko me o to e ko ni stuto ne. Ko fare peta, pa na ku tu ke o mai pe ai kaweinga ke pure I le fonua o me tataki a nga no take fare pe ka parewa e ia hataha corrupt pe tene faihala o more ha panga me pe ave ke lao ai ke pe ke mau malu I ko mau fa fai me pe mande o te ke tau fa pata to ke tau alo ka go feinga ke operationalize ai konistu tone glotonga tu mandu ko anga mau o whakakau mai fuakawa ke mau operate ai whanua whakatatau ke mea lolotonga tuho I he konistu tone kai lawa ke mau toki ako ai me matawaiwai o whakarerei mea o el wakwhai whakarerei ia I he mau whakakau o hange peko ko mea nau malanga ia ko he mea ko whiri pare mea o kasi ai ke tau whiri me toko wano. Ka tau mai tato malanga I ke whiri me toko tawhita kakai. Koe. Lo tonga e wai peka o. Ka koe ni fokia koe tuga taimini. Ko tu koe ko ngai ai mahino ke ne afio ai issue. O higai na ne pehe ai. Ke nofo pe ho i kio. Whakamolu malu I mo whakali taula I ke pure I lerei. Kai tuanga ke kau o whafofonga whiri he kakai ke nau whakalere executive. Aia ko raki mea ko nau pehe hei kai te mourawa o tala noa o liu toko parliamentary democracy ko whakare aia ko mea.
Kai mohanga whakaapa e whire kakai. Rakia. Oa. Ka koe me mahunga ko ka un. O ko ngoi. Ai whiri koe meitua. Ai whiri koe meitua. O kune hanga le vai a demonstrate mai. O hanga he fo i mōu koe a whetati vai te whare. Kune whetati vai te nau. Nau babau na mō whatonga mbuko nau. I whare alea be nau. Whare a bea ke pare mea. O te whawhonga toka tau ni mage mou. Ke whake minister panga. He osi koe mahino ku. Tuki tua. Ai minister panga ne Rockfili. E he whakaukau beau koe mou ke whatata i whanua. Whamao po poi ke purerere. Kau mahino e nia he anga kuksio. O koe ai mea iau mwane lau a mapa puloka. Ka pau koe lolo mai pa lere ki uta pa ui te vai koe awanga uta. Pa pau koe lere mai koe lere lolo mai ku lere ki tahi pa ui te vai koe awanga tahi. Pa pau lolo mai ku lere ki loki. Pa maino le vai ula hanga palpare mai mea tau lawa siuki. Mea pehe e foi ata ko asi mai. O koe ke hala e anga e mahalo e kakai. O koe e ngahi mea o ku tau kawei he pureanga. Whakawhisi hange u toi whakafoki e foi whakaukau ke kabineti o ia. O nau tolu pena nau. Kaike, ka koe mene taha. O ko usi o koe kiai. E ka pau koe nau whakakaukau ia ke tau pesiu ea tau toru. Ai whakawhawhai. Ko taimi lewa ini ke tau tala noa ai ke whatu e lao e pāti. Ko atem fuga kuia ko wanga ko atem me kuia na atem me ia ke faine ai middle ground. Ai palanis. O e tau o fatunga motu apa mo ngahi mama o tari o accountability. Ai o kai ke fu o kai ke fu mahino ka au e taimi. Na ai fu ke grave solo. I whare area e kupehe. Ko me ongo ko me ma. Ke utoi pea tu mou talatau ke ne afio ko mou tolu pe mo ko si ave fare area me fare ne afio pe mo pare mia pe ao me fare ne afio ka ko anga ko si o ko ke na tokanga ko ke hange ko ke tokanga ikina me tokanga me ke ne afio hange afio ko be hange ta mo gi me ma e ko nga ya fo ki na na ku mahu inga ia au ke tau ia e tau ngahi standardi e tau whaawa na whatongia pu i whea ko nisitone u whea finagala ni a whio ke tau whenga ki wha maa popo taha fo ke mea ko uhinga au ki ai e solo kai ka taha pipi mo iahi au kau o ku mahu inga kau e ku COVID-19 te mo i kakai pehe mo mahu inga ia ke he ku whanau. Ko anga ni whakaukau, ko direction en te nau maluai. Ke kei i whehai taki pe, ai mahu inga ke tau kume palanisi. Ko tau whalere whanua, pe mai anga tau whotutu o wha society. Mana tui solo nei kehe whakaukau he kuraki fu, na praat os whamatara pehen. Ko taimi koe nau whanongo ai koe ki he whetohi aki. Matu nau tala noa koe alu mo ku tahine konu kuloe a ki e cocktaila kone waitangi te i he wafe ua tolu he nofo anga koe hai commissioner Nusila. Pa koe eke mai ai. Ko taimi koe nau hanga whatonga ai. O ki kai koe li weni na tau whaami ai.
pe ko whakalere wha pisikare na tau whaam ki ai. Ke au ka poini o ku whalafola me ni a whio ka mea tokanga ki ai. Pe a tāri atu he pureanga e aho. O kui kai ka hane mawhai ana. Pe a koe toka taha ko kai ke whalala ki ai. O kou whalala pe a kai. Ki au ne kai ke amanaki au. E au ka poini pe he. Pako uhinga e ku tau kawe aka mea koe ni koe kumahunga i aku. Hange koe kulau koe ni mea koe ni. Ka pau koe tau kawe koe ni ke pule i le rei tuku hau pe pule i mawhonua. Koe tau kawe koe ni ke tau ai. Pe tau he ahon. Koe anga i whao. Tau ho tau tangata. Kawa a toka ara ke tau whanau o tau ai. Koe kuanga e whakakau. Ai ko kuinga hele. He koe kusio, koe fu anga maheni. Pe tau hau, pe tau toria ko ia whetonge foi whasi. Kai ke i tū mau pe funga taulunga. Funga. Aia o ka ihe ne tū koe he taimini. Oko positive au pito. O positive au pito. O tokoni pe ai u issue o hoko koe ni. Kene enlighten, whakamama i kakai, whakamama ene a whio whakamama pa mo whanua mo hau eiki. Ke nau toi revisit sio lelei. Pe koe tauanga mahe ni, tene taki whanuani. Ki whia. E ko kuanga e si o gaba ko whia o ko whia maari a puto. Ki e mea kon hoko. Toi. Koe mahina pita pe e whakaukau konu ke talanoa ki ai. I he wakai e te whukangi koe na aku kamata aki. Mahina pita ke kakai. Te weta ploka koe whawhonga ia tonga tapuru aki. Koe ke u bloko wakai au ki he viu koe kakai he social media, peko media, kua hanau fu hoha ki ai. Mahina o pito sele akau ola neon ka whili mei tua. Tonga taha tau kei eni i he mo ui bagu mahina beke kakai. Ta tau be mo sivo kila mau ko whiwhine ngawe malohi eni, ngawe lelei, ako lelei. I he department ta tau be bagu koe ke whakasisi ki nga toria he lakanga ko whili ki ai. Koe hinga pue tau tā noa koe tau sio koe mei tua ki whale area. Mau sio atu koe mau tolu, mau behe, mau iloi. Koe taimi koe mo hua ki whale area. Bebe ume alahi ai mo toki iloi be mo tolu mo hua ki whale area. Koe tu i he tu koe e whale area. Ne kau ai paremia koe ni he sea whale area si taha ia tau tolu u rekoti he tau historia i tong. Koe ngai tau lahi koe ni nani tataki ai whale area. Koe tu i ka pau e whai hawhangi whihala ki mui ai te tau e lawa kakai ke nau ohake ia koe ngā koe taton ke te hoko heku o tau kei apito koe i whale area. Koe taim koe no ku hua i o paremia o ku malawa pe kakai ke nau pe tuku pe ba ulakta u ke tau sio pe heku ko te tok fuafua hueni ke mea koe ana ka kiahani fu tau kei ki ai ke pe heku na o si kabineti pe paremia pe akula pe kakai ke nau tukuanga pe nau tolu koe pe ngai sange koe malanga koe whale area koe malanga le rei foki tau foki malanga koe whili paremia pena ni hanga o koe malanga na usai abita he malanga koe paremia he tainimi mengahi poini na ne tu aki mene talamai ko tau whale area ne fiha mo kake mulawa o langa holoke a wahe kake nofo pefu a wahe ia tau tolu ko uhinga e kumalanga tu tamatonga tu o ngawe he ko ke alu ki loto ke hanga o holoke a koni kata ngawe whakataha toko wano ke lelei atu i mo whanua pe mo kakai ko taha ia mea na ku whaka fofa ia pito ai mena kake u pepe kakai to lai na kake nau tatari ke hoko ko paremia ke whai moto e fo i a ko ia me he whare area ka lawa ke whi unga mo e tau sistemi he tainimi ko mo alu tau taha pe ki loto toko wano pe holo ke a ka mo ngau whakataha au rewa ke tau tok whakapati pa tau tok unu rewa ke mea taha ko ngai a koko o tautou alwake he tainimi
pe na ku fu fo o ki fale area pe ko ne malanga na ne hanga ia takhala i ka fa fonga pe ko ha pe ha vainga sio ma vainga viu te tu o sio me ai ka mahino o ko ke hoko fo i me ko ia ta ve me mari da he filipare me ko i me na ka ke hoko ko nga ko pe bi ven pe ko ha vainga me e lava ke kava aki ai fo i malanga ko ia he ko ke hoko ka ko me ai na ne to o a loto to ko lahi ka kai ke lava hapare mia holoke a ko ia heku. Mo ni bene malanga ko futa ulahi lere mai ne ko a ke tu upe ange ko hai fu a ia ko fusi e loto ia modon. Ko tu ko isi ia ko me ke tataki mai me fa fa bi do be ia ene hoko ko pare mia. Ko me bene ko hoko ko nau ke idea ko mo lue he i he lea pe alu ke he pe lea e fa i he maka te lue ki ta he matau. Ka malama be e piveni ke hoko ai me e ko he i ngau e fra politika re ko mahino pe ke te. Na ia ku amanaki lele la ya ku ke paremia. Pana ia be ku manawasi mandu ina e wena maulele pa se tipa o ta no fo ke ai hango ko o ta ke te tu ma no fo ha ke nau feo mo kau tol fo ya kau ke na wako e le fa pala o vene foki mane go me ne ki poche asi ko poto lele a no fo ana le fa tonga to e poto e nu ka tonga to e poto e tamia a ko ia he kau tonga ia o saya nge ia no ko e masi ai ko me go na uki ka mata ai ke ike mo fa tokanga he na o atu e mau amana ki te ne hanga o ako ia te kau minista ko di mo e mo tua ke na u tari ui e ngai mea ko ni ka ku hange ki atake he mai o tupu ngai e si o e ku ongo o kai ke u to e feta ti vai te fare o sa no ko pia ia wai be mo ka no pere na tai fi mari mo na to ko anga ko tu ko si o ke ongo va henga ko ke na fili mai o si imagino que na to ko sta pu dan mo na to lu ya ai ko ke te fi ma ye ai ki au o ko ongo ya pita ko nga ko he na wa mana ke o ya la vai pare me ko ni fa ta ai fai ka o pita o ya fe ko ke imagino ko ya ku interest ako ko nga ko na ke ave ku filia ko nga ke fa ta wa ka house na flota ko si o well carving it for noa me na fa mo ke kai ke ko ya ngai ni ko mantu fa mo ni la ga a girisi pure lota tangata me i tauto ko to ki asi mai pe fo ke nia ko au ko amanaki pe okuiai ai pepes he umea ko ni mantu na ai pe ki la vet ki mo tai na tau o tau afe pe de fu makao malo ai ga ki sa bulu e tau karia ko ye o si au ke umea ko ni ko destination ni ko end result o si pe ko mea ko ni ko o fa fotunga mai pene o atake ke o te tau ke tau te tanguto o te feu what if ka pau nai pehe about nai what if about nai pehe ai ko tau al da te foi mea ko tau sanga rewa pe sai mahi no nu hala foi o kai te fe mau e foi option koe tau ai foi option koe o huinga pehe e kai ke tau ke no foi pe o toki i whakato peni mo tu telefonu hanga he mea ko ni o mai o hage pe foi elimination process tamde ia te mea ko ka tau whenga ke fatua ha mea umalu ko mene taha nau hanga fatua ngai solo e taim ko nai taimina mautala noa ia e climate change fund foi lao
Pana tau kawe mai sea whare alea po whafonga no perego to tapua. Pe kui fe ia mau tofia. He taingonu fotu enga ko miti goni he foi funding goni. Make sense for kia kau. Make sense kia kau ko no inga ko taimana pai ai mo ngā fi. Neong ai hau ai ngahi development partners ka mo nau paanga ke mitigate ke impact ke climate change. Ana toki whakakakato e foi process ia goa he mautofia. Aia ai fo ke lao ia fo tu uang nau kai ke aha nau foi consideration e taha ke foi dimension koe kere fo nuan o hui he mautofia. Ai ko tono no ia. Mau mono le vai mea goa ka na wanga fatonga i mea goa ni. Kai toi ke mo e tau foi whakarere i gona e whai ki he tau tonga whakapolitikare. O lere pare mia ia mo siri ni mo patseti. Kai ignore ene afio ana ia pa mo konistu done mo whakanono whakasosiari. Ani ko asi ko ini ke to ke kabineti bo. Foi dimension ta tau bena o hake go he mea go climate change. Ai go tau o mai o tau atopu go mea wesi te ta contextualize ke whaka kakano ki ho tau atakai. Ko hinga e whatokanga ke mea go na lava le re kwa ni o identify at the earlier stage in the leadership. Ene foi ene whinga go ke o mai pe te mokalati hono pure i le refonua ke ne to contextualize ki Singapore. Ko osi ange ke pehe ke o mai te mokalati Amerika pa ui lewa Singapore ko Amerika pe o mai te mokalati a Britania pa ui lewa Singapore ko o Britania. Te mokalati pe a Singapore pe mate pe a Singapore hono tifeni o Singapore. Pai ko ha tifeni o ai uhinga pehe. Ai ki au mahu inga. E he te utatu ka koe sol. Kau o tawanga mahini mai to mo ka wawanga o takau po. Whakau be mea no ki wahenga mo mea be ana. Ko mea ko ki whakau kai whanua ko. Kei tō tau mama o ta whanua. Ka e malawa he fo i mahino koe ni. Ke ngau e whataha e whare. Ke whaha no review whare re e tau. O composition e whare me tau whunga whiri. Ke toi whai hano tala noa. O tui kai mea ia e fuwhe mao ha taimi lai. He nā ko slau e uri poti go e submission he liliu. Ke he au puto submission e go na submit. Ola submission a uri, submission a kiris, submission a siupelitariai. Ke au puto na submission na doria pa mea go na whakaheke kia e mea. Ko e ripoti ko e komiti ko tu pirake ke he apito mea kon o whaka na tau riri wa wana hofo. Aia ke au o kai ke tonu ke toi more taime toi kono toi whafoki mai o ripoti ko ia. Toi revisit mana tui ko palo parema foki na kulave. Ko tono ko e tau riri ko ne whai he wana hofo. Ko kakai tatau pena na vela no ko alofana na fai a liriu. Kakai tatau pena ngoto a asikana na fai tatau liriu. Pena me na tula pitanes hono fatu ona. Mo self interest. Wai ai asenita pa o lava lele. Ke solo ko mego ko fa tala no ai ko ai tau tono no ko ke tau lava. O hiki e tau whakakau me he simplicity e kai hapua ka pe mai. E whanki ko alu ai whaihia ia. Pe moe corruption ia.
ki he organize networking ko ta no o pe fa da ni ki yango e tau fa simple o pate hui lau na to tongi ua pointolu miliona ke inseti he tau ko to pe ko insurance pe o ke foi poini ku o mai o foi viu e ua loto e konga po te ke o te totongi kai ai kai to pe ai ua pointolu ko ia o ai pe hana self insurance fund ya na to ako tana ki pe o accumulate pe o kai ko totongi ki to kai ke pe avili leva fai ta ki totongi pe nau ale na fagigi o ke pare mia pa fetu tak mai pare mia pa ta tu mai ka ui e mau fuata na ha mau fuata ko pe mohanga tifeni mai ho mo fakau ko ko ke loto ke totong ko ke loto ke self insurance mohanga tifeni ha nga hi fama tana pa pe mahino lo ka wa anga mo fakau ka koi le ke te ita ke tau fai tu tune e malava ke mo foki tau to fata pom pom mo ha pe mo pe ki te ita nya ko ngo e au fe mau ke uilo ke ko ha la he claim he tau to pe in the last 5 years to tong e wa 0.2 million ko ha claim ke uhanga ti te mine ko ha fainga risk ke tau tokanga ke o ke solo tai ngene o mai ko ai teita ko rak ta go to tong e wa 0.2 million i lo claim ko ta go ya ta mano i vas tau ho go to tong e wa 0.2 million i lo claim ko ta go ya wa mano fituafi o ke pe solo o fa poto ki he fahinga risk mai fahinga claim ki he fahinga fio insurance o totongi kau ke ilo e solo ko anga ko auia anga ko fahinga fakau ke fahinga komplikasio wani wai tahe i mei loto o wai ne ki katia na ia he insurance wani without a doubt o ke ilo ko ne faitu toni pe hataki ia issue complicated te di o ka make sense ko hinga fata no ko ni he lahi tau pare maga te ke tau o tau fainga fakau ki ai he hanga ko kula ko ni solo ka pau he kai ke aloa te kau minista o fehu i ke hinga lere ka ko pesete hiva po in hiva ka minista ko ke nau te fehu na tro ke hinga lere ha me hape me o haki ko fatala no ai ni ke ko raki wike pe o he posi o mai go request ke to mai wa puna ke ave a mahaki i message ko hinga e fata noa o kuloloto e tau palpare ma ko ke ko si o ga ku ya o we taha ya i loto o we ha ane interest anaya i tua o hinga ai a when you request mai ke to mai wa puna ke ave mahaka we ga mahaki ai u finga me pe ko tai me ko ke u hinga le ko fai tu ni a te la leva o kai ke o ko tui pe a wia solo ko foi e hala fononga ko ni o tokoni ai pe ko neo ko si o very simplistic ai whakaukau ka kai hange ni ko tau hube ki he wa lewa ke feitu tau aru ki ai o kai ke usi ope he nega i e mei whaingata e ke o toa ke he ne foi fispa pe o ko si mahiki pe ka o isleri au tango tu o a fio mafi mai
he fonua tala ofa. Ai o kai ke pehe whakau te tau ka kia o kuno. O ko hanga pehe o mea goni hoko enlightened tautoro. Mo te teo e kakai. E wange ko ku lau ko a aku. Ko e whakamatala ko a li kwandi. Ko ha temo ka alati ke saksiti ku pau kua pau ke tokolahi educated mitoclasia. Ko ha feitu o kai ke toko si o hange ko tau tolu pesete valu o e tau population ni o kunau whawhalala subsistence economy. Ai o tau middle class o kei fu vale whaue. Pea koe temo ka lati au bound to fail koe whamatala koe ali kwanio. O hae hunga piriwa polai. Piriwa polai na ne liriu e ia ai whanua ne masiwa ngai tonga nio a tu maari e ko. Whakikiha mo Britania mo Siapani mo Amerika mo. E tu maari e. O ko bego ko lau tohi ai mo ako me taki koe ni. He ko se ne wai foi fua kauna ne to. Mahino e whakamatala koe ni ku whahoko. Ka kuhange koe tau tala noa fo ki pimen. O ku kei toi lahi taimi. Ke ange whainga maari e pure anga ke tau hoko atu pe. Pea na ta whaapolo kalam fo ki mua koe fu waka pe taha tau whanonga ai neongo pe ku pe turiki o atu me tau viu. Ka koe pare mia taha pe ke whanua mo ni kabineti pe mo kakai e whanua. Tau alu pe ko ne tuang pe fu waka ke alu o ngoto. Koe ne tu ulu katoa i e whanua ki lalo. Ai a ku whima upe he pure anga ai ko hai o ku i hesea a koe ke whai kakai ke tau pōpō ki ai. Ka koe ke uhinga ia ke tuku ai e tau tala noa ke hanga himea a tono no pe hanga himea o ku whima o ke whakalere i ko hinga ki hele rei ko ia e kakai whalukfua. Koe tuku koe ni i whale area na o mai foki na tari whale area ke hoko ko sea ko ia ko mitlao whale area. Ai hiriange foki hono whiri ko ia o tongata pulaki o na polteita pulok. Ke hoko ko minister ko ia na i sea. Pea ata rewa ai position ko ia pea nana whiri rewa koe. Ke hoko ko sea ko mitlao. Koe ha ene mahu inga ke te koe o e lakanga koe ni he koe whare whaulao foki. Te koe umea ko toa pe o ku alu ke he tawhaake lao o alu ke he komiti koe ni ke nauhanga o area i peta ku whafoki mai ki he whare area. I he tuu koe ia koe ha i ho wakai ki ai. Ha ke o ku ke whakaukau e lawa ke hanga o tataki a ki komiti lao. Koe ngahe koe ko taha ni komiti mahu inga ni. O e whare area i he ngahi ngau e whakalao. Ki he whare whaulao. Io fo be fokia, po i tola de to, o ka yo lava politik pe ha. Pe ha ni imbeki he u me ni. Ka koe ko kio ko foi ko nga foi epoch fo. Koe taha me na u lava u ya fa to nga he mau u he le mai gon he be. Ye majority ko na lawe na to le ai u report ko u lao. Na u whakakaukau e he tauni te u backbench. Eu kako u sia pe ko hange ki tasisi be ba u contribute. Kako e lere ko ni ko la ko sio ki ai ko ngai. O kau fuka we ho hai fale alea. Ki ngai matawa i vai u me ai e ko ngai ko kai ko ke u directly involved he u me ai. Kako tui e foi manga whago e ni. Te urawa rewa o whai ngā oeke ke whakatokolahi. Ko uhinga peheni. E unfair ke hanga au ti mani. Ke naulau e ripoti.
Mahalbe, they don't have the time, they don't have the interest. Na e foi tai mena, toloi whare areaka na o lau e ripoti. Pea o pau pehe peke tuku pehe, ko nga e whaingata ke u whakatala noa wai, he ko usea mau, mau wavelength ke, au peke tuku. Porque au peke wike goia, o ku whai e pe whakapātu tu ia wai ke peke. Whai e pe ki whakalawe pe ia koe ki fwoi konga pe a pe se taha pe ua. Ai o ka nā kua ngoi rewa hangi koe ke uto pehe o aunga. Koe uhinga ka mata koe ke whakaukau ke whakotua e uri poti ke awe ke ukomiti. Tū pea neongo bea kai ke aunga te helaia. He te mau whetaka i beo whakakiki o ia pāsi au eo te ke whakatoka ngai ha me aia. E koe tahe ngai mea nau ngoi. O mata vai bea whare alea he osa, ka pate whatonga e te tipei te patseti. Kai ke toi ha mata vai he breakfast mata vai poate uhila mata vai. La os kato e mau kai ke hau e foki mai se ama whaka maa popo pe mai. Sai ko e voti kone po ngau e ako, wai pe mena whaikai ho haa ane nai, ke tau toi sioange ki he breakfast ke tau, unga ke tau o to o te sai ko e tahawaru miliona koe na tau o kutari ke tau no ke ave mai uhila. Whekauaki mo mea koe ni. Mou te ki whakamalaala mai ange. O kuhinga pehe, o ngoi lewa o ia ku more. O seange fu taimi lahi mo. Pau kau whakauia, ilo, au whakaukai whainga nigo, ko ita. Ka kou whinga ke whai whakamāto ato. Ai whatongia. O ku whalala mai ai ka kai mo wahenga ki te whai. O tui o manaki mai mene a whio mo o eiki koe mau mea o whai uhinga peke whaputopoto. Kau tokoni a pito uksio e mea goi ni. Ke ua te expect nau dolge e koutui lahiange ai ngā ue kuhiri mai ko mā. Ke atau tau te whito ke hono ai kone komit lao. Ke pia mono ui, ka hene kaue ni menau ku whahoha ki ai. Koe lao ko toa pia o ku whatu, o koe isiu. Ai o ko siu mata vai hono o mai ki wharea rea. Koe hakoe uhinga, o uhinga ai hono whau e lao ni. Ko ngā he ka pai wha matara e mahino le reka kai. Pe whaingo fua e nau, mui ke lao. Ange koe ka pana ke whatonga nei i lao. Nei whahu mai ki wharea rea koe. Whahu mai wharea rea koe. Ai kone ai regulation kone ke ngai business license Foi business license pe taha. Pe toki activity ke ai te la pita ai te hotel ai te fare taki ni fo ai mo fare langa he foi business peta whaingata hono manage e papau o kulawa ko pau fai pe a mori wai na mechanism na to e ke tau tahu e pe to mai ko whakau wai pe a mori ko ke tau to ilo tako was networking a mori ka tau ke ilere me nuolo ai pe pa ko le kai ke ko whainga ko koe ke na hanga whakamatala i mai ko ha te fito
na ai o veteki pe he wikai ko ai no ia ko ai ko fare vo na o mai tala mai ke fara faingo fo ai ka business o ko eu tu ko ai no ia ko fara faingo fo ai ka business ai ke o me pe ko tu pe la ya nga we kai to ko ni ange ke pa te ulava o fra mama le ke ho eki o fare he un mea ngoni pa hange ko nga fifili ko fa o ha ke fare alia te ulava o ui mai e potunga o ha na to le lao o ke fifili pa to ki ripoti mai ai nga hitali go ya he ko fifili pe o fra natula pe ke ho ke normal common mai Primero imagino whakaukau ko ia, te aku kotui ku amanaki atu ai kakai ki he ngawe te lele yange mi he komit lao. Ko inga ki hoko atu ai ngawe ko e whare area. Ko inga ripoti ko e whare area na mo talanoa whuki ai na e hu mai whuki inga ripoti ia. Wafe wataha wa watolu wa wha. Aia o ku mahino pe whuki he taimi kotoa pe o ku pe foke kakai ko ha ko ke hawai ke update mai report ke report ko area he wafe wa no ko wafe wa ni mape ka ku ia pe foke mo on he dai meta ko pa ke alu foke report ia ke kono ngahi halanga ona pe alu ke atita pe to ki hawai ngahi report ni ka ne tu u ye ko nga foke ni ku mari he dai mo alu ke ngali ta pe wafe wa ta osfu mama o atuia pea o kia ni ihia na kaunga na dole nga ripoti ko ia ko si kage na te whare area na doria i he wafe wa kako nga foko ko tok taimi ha wene nga ripoti ko ini ki whare area pea aku asi pea hange i ni ihia i whare area o ku kage na te fu loko veke ki na doluia ki he nga ripoti ko ini he ku fufu oloa ta uia ke mo te foko tala noa ki ai ka ku nga na ke pehe anga ho wakai na e foke me ai pare mea i fare area i ta no ke ripoti pa ko ke i lau ke ne mea pe ko context ko ia o ku na uhinga pehe pe na uhinga e ka mea ke he ana ne pe foko ta mu anga report ko ni na fo ta mu mai pe ke se mo se ko komit ka to ka ku nga foka ku ne hulu i fakau ko ne mama o ange tau ko ne whakapiko ia nge ka whare area no ai ke te tau te lau e furi po te wafe wataha. Ka o kuiai foki, ka kuai foki totonu ia ke pehe. Na ke fotu foki tuku hui furi po tiko ni ke hinga komiti ko ku ke ave ki ai, ke whahatala noa ki ai, pe toki whafoki mai. Aia ko ha e makatu unga o na ki hangai o fotu pehe i ke te whafoki anga ripoti ko ni anga ripoti ni aia toton ko ripoti ko toa pe ke hak whare area ko pau ke te alu ke ngai komiti pa mo toki o mai pe na ke fotu uko inga na vai ku tari pehe i pe ko ke whahate sio ke kakano ripoti. Ko anga mahenia solo o mai pe ripoti au hiki ni mai e pea tari katoa ko ke ha nai kau fukia he kulaki fifiria ko kulaki hupe ko wafe wa tolu. Pena u kau au he komit paanga. Pea u reishi u mea o hake. O hake he komit paanga ia he atitaia. Ko mea penene o hake he ngahi tau kuhiri u kai peke whaha mea ke pako fehu i pia ke komiti na ia minister paanga iba moe. Moe sea koe komiti. Pe koe hono tari koe o ripoti i whare area pe alu ki whe. Koe ke so koe foi matawai vai e so. Ai koe ne tari mana ripoti. Koe ne pasi a whakatutu mahe seaf. Ai koe si... Ai koe whi mau bege whakakato. Ai whanki administrative matters pe ia o whi mau he konistu tone ke whau mai report pe ave. Ka ki hau fokia koe ngahi report pe he koe report ia. Ai mandi koe foi lea ia koe na hu mai whatonga koe ke
kai ke hoko whakalelei, continuously improve a system. He ko mea ko tok malawa ia, me he o mai ripoti, pe tau act on it, pa tau ngā ue ai. Ai koe fo i konga ia ko o kuhinga i ku fia la. He ko nau hanga whatoa ngai te mito ku mahu inga ke o mai ripoti, pe tau act on it, ke whaha ngā ue, he mea ko o hake. He ko lahi pe u ke tokuri ke he kusio, pako mea koe nau pe ai, ka pau te mau tāla ngai. Koe mea pe o hake koe ita pe kakai. He ngahi matawaiwai koe e lau hake me he ripoti. Pea osia. Pa wai ngahi mea ko os outdated. Paka ngarewa e whakaukau e unfair. Ke o mai lau koe apa toki furi hia e minista ako koe na e whikaunga tonu ai. E wai pi whakau minista o ke i loto pe. Ko kuinga e whakaukau. E koe ngahi ripoti ne uoua, ua tolu a wha. Aia ko sio, kau kai whaka tau mua whukia ka au ke unga ke tuhi whaka hataha. Koe tau mua ka au ke, koe hoko koe mistake, hoko koe ha te whehalaki. Pea te ako mea, iu koe lewa ke lau ia koe whehalaki. O toki lau koe whehalaki ka pau koe ke te ako ki ta mea ai. Ai koe o mai koe he atita. Koe mea pena e whai tau kosi, koe whai pe tau ni te whai. Ai koe to mistake ia, was intentional ia. Ai a pau totonia ke to koraisi o wai ngai matawaiwai koe matawaiwai e kau tak ngā ue. He ikai ke nau puti. Ha nau fotutu ha mechanism in place pe ko ha whaunga ngā ue ke ne whakamāpopo. Koe toi pe mai koe atita mantuna e kulawe ke finding atita he ngai tau mai koe wafta walu wafta hiwa. Ke ai mua ke potu ngā ue koe ni nau toka ngai ai passporti. Ke ave passporti ke ngai i mea pa ai o hiki hatohi. Ai ko kuinga koe foi basic 101 ni. Koe whi maa taha ke hao tala mai. Ka pau te mo to'o ha passport o ha stoka passport o ave meheni ki asileria. Mo Amerika pa ai o tohi hatohi. O koe peheu toton ke te hao hataha o tala mai. Ke osi ho. Ai ko kuinga pehe solo. Ai ko tāna ke kesiao, tāna ke sirinipa, ave o whahau ke pangeha, e tahapau. Toton lewa ko mea ko ure kote sistemi, ta tau me panga ko print mai bank statement ni, ta na ta tau. Whangi mea pe, o i whema uia ke, te haa taha o, pe mai ai ke whahau e sirini, ke ta tau e sirini na receive mai sirini o hua. Ai ko whamatala ko o mai, whahau pe konga ka whao konga he se isi. O accumulate u tae mau ko ia, o ka erewa ke toi mau he ati taia, whahinga whakamo oni, o au ke pāngai fitu kilu walu mano. Ko no whainga tāwha kau e umea koea solo he peheni. O kui kai ke uhinga ia ko kai ke mau ha vausia. O fitu kilu ea pehena e mole fitu kilu. Mahalo, nai uhinga hano ai o nege tae mau maha nei. Totonga toha mea ka ua kilu pa wha kilu pa. Ai ko whenga tae mau pehe, ai ko nā kuloto ke hanga he komiti pānga, e ko kauai. O ui mai ngahi potu ngā ue mai waa koe na nau whekau aki pe mai isiu koe ni. Ke nau hanga whakapapau i mai ai ngahi whehui ai ko te mau pehe o whemau ke ilo he kau me mipa. Kai lawa ke whaitutuni. E kuai pe ume ai ko wanga uksio o tutune ati ta ke urifani umea.
tutone ati tako siringon na more ngawe frauri ayo to mene vai ka koe tak panga e fitu fa panga hiwa ua panga wangeau fai ngofu e tutone ati tai la tango na tutone minista o more e takilu ka ia tutone ati tai ave ati tai ke finga ke fa foki ma sirini na more ka ia ne ko ea o tutoni pe ia ke to he vai ai whakauri ai panga fitwha na ova peike ai ova taimi. To panga hiwaua na whai a mea pe ai ko sio ke taimo alo ko la lahi ai mea. Pau te tau newa ke te whakapapau a toko mai ke whai tutuni. Lahi pe u taimensi ni. Ko hia ko ni ulawa pe o ripuri mani. Ko hia ko ni o ku fe mao ya gene uri invest to tong whakafoki. Hia ko ni na intentional fe mao ya ave whailo. Whai a mea be, o winga be, ke ai o keto ko rais ke ua te mau pantolo pe u mea. He kui ai pe mea o stara mai pe he atita. Ko whamatala koe kau ngā ue na mau i nau tolo tu ni i he whekau i he minista. Ai o ko taimea ko koe whe mau ia ki toi whai ki sio i ki ai. He kono inga he ku kai ke utui koe amana ki ia. O ai ko hanga ko ulau koe whehala ki i tō tahape patau a koe patau. Whakapaure wa hoko pa maino le vai o koe whonga e unao na tōria o engineer ai tu hau e kakai. Ai ko koe anga i whakaukau no. Ono ave ke fea, tu ke whamabobo pe fea. Mantu ko whare alea ko ngai whare whai tūtoni. Pau te toni hanga whare alea o whole ai taha ko tope accountable ke ngai mea goni. He ko tau he mea koko whiawhia iau he nau hanga koko o whailo au he ku intervene he keisi koni a pita hopoate. Ke au eo kwa iu kuro ko viu ia aku ko mau whatongi ai. Kau kwa ie behe anga nau whau. Kau uhinga pehe. Ko meo kwa iu maine e au. E toton beke mau. Tari ke mea pango peo. Ko e anga e mausia e ka mea ko. Ko e anga e ne mausia aku ia. So, koe whehui ko mai hene, Ian. Ke tonge pe ku lava he time ko mo tano nga ripoti ku lava ke ui mai a tita ke ha tali fehu pe ku fai me i fale area pe ku fai he nga committee ku ai ngofu nga committee ke fai ono ui mai ke fa mala ono lele ia ko no ave go ripoti ke nga committee ke lava o ui le vai hata pe go a tita ku ai pe e komi panga attention ya le una ui pe taka ui maha taha me poate ui la me ukulava he ngai komiti kai ke nau lava na tolo mai ki whare area e kai o ko whare area go strictly ko kau me mi pa bea whare area ku tawa noha e ko kono le le ia pa ko hanga ko ke au ko taha me whawhiwhia ka au wa ukai o hanga whatonga wa ukai mahi no me maha o taimi a koe nei hange nei mea ke hepe palani ia, mea ke hepe pacheti ia, mea ke hepe annual report ia. O nau hanga whatoka ngai. O ku nau whekau aki. Ai koe uhinga no tu hifo ai report i, pe lava lewa komiti. O hake ai palani mo patseti o fata tau ke fra ma bobo na report ke unga ke ako ai tau hoko ko foi tau ke me na uraki respe he kamata ka pai ke fai falele na fatongia ono sivi ai puleanga aho
He kai ke lava lewa ke fai he minista aia e ne whatongia ke ne CVCV e ne CEO. Kai lewa ke lava he CEO ia hono whatongia e ne CVCV e ne kaupure ngā aue. Kai ke lava lewa fai he pure ngā aue hono whatongia hono CVCV e ne kau ngā aue. Ai koe foi interconnectivity ia. Koe ne mohe pia whare area, mohe minista, mohe CEO, mohe pure ngā aue, mohe pia mo kau ngā aue. Pea tau repeat pe e mea te tau ia India auti. Koe hanga e kusia. Ai kia aue kau ka malolo me whare area a hanu o shefia. O si, lama establish e foi mamai ago iage. Ke nanga whatonga, kua pau, ke ngau e, ai fu machinery gone o whetari o iaki. Oni ka pau whakau kawa whare area. Ke nau whaiho nau whatongia. Kai toku mahu inga befuia ka pau na wongo, ko kau se waniti nau tolo e kau taxpayer. Ke nau kamata rewa whaina, ko wou fie maari he ksia wani he taimini. Ai ok mahu inga maari rewa ke, kai toki o mai pea, kano mategi whare area. Me ngai komiti. Koe taimia koe na uhu mai au ea koe ngau ea ngai komiti koe. Koe lipsitiki pe mo e wali kemo mo. Ai koe liriu, koe kalama pe mo e spelling. Kai ke fu tālanga e u. Me e toko mai tō tālanga. Ka ko sio. Tok o mai peo tālanga ka was magnifico ko ngā report ke nau lau ai. E koe ngai fu nau ia e solo o ko wongo i peo ia solo e ngai fu matolu ngai fu. Koe fu i report pe taha o koi. O ko o feina peo ia kena. Ko au e no wo. O ko toi ngau ia ki kompita ke tokoni ke hanga o speed up no lau mo no stati e uri bodi o ko kei ya upe o ko o feina ko me o kai o ko fia e kono tuifo ke mea ko nga ko kai e lau ko e vale au ka manaki na lau e report that's how I understand e mahina e te au o tau newa ke o toi lahiange ai ngā ue ke whai me he ngai komiti pa koe ngai komiti ko no sai hange koe komiti lau e kauloe ai ko fehu i ko ai ko ngai mea ko fifili gai whakau gau te ulawa pasi ke kauloe ake nau whaina tori research ko ia ke o mai ke enlighten ia ke whare he ko ngoi ki whakawha ia au pito he osang hono tālanga i hafo i lao pe taimi ki ni mā bepa hiki ni ma whakawhahinga pe ko hai pe na ku kau ki ai pe te popo ki ai koi ke whai kia koi ke whai tūtu oni e ia ai ko ngoi ko hawhare a rea whakawha ia ka pau koi ke ngau ea ke ata mai lele ko kau amanaki lele ipe. Pimeni ko inga ko ta taimi o ku kei lahi pe foke u isiu taimi longo mo ui pe foke ni nga hi isiu ko fai e fetala no aki holo ai kakai. Na ka nga ka ki ya fe mamo ke fe mea ma te ta fe unga be isiu ko ni ku o mai ta ko ni fe hui. Fe ka aki pe mo e hono ta ofi ko ia o le tio balbal pontaha. Ko ku tala no ke ta fa ko e mitia. O ku mahino foki na hoko ni ki mo na kage fu tokanga ki ai ka kwange ko fe ko ni ko mai ko ni ka kwalbe dai mi mo CF ke nga ngongo ko ha o ku ali ke te ko me ai na winga be ko foi ta of pe ta i alu ki press conference agora que te ku mai o ngongo ko me ki na tolu o ku ka ki nga ta ben ta afite ta of mo ka CEO ke ona te le hata o whakamatala nga hi isiu koni o ku fihi hange ko lisi koni
que ne afiona fai ko la fai langa ko isi ko i he hala whakawakawa. Pea mangahi mea pehe ko o ku taofi o nau pehe ko o si taofi he bare mia ai kau CEO mo kau take pule anga ke te lea hataha o te tariwhehu i ke media ko e whatongia pehe bare mia ke ne whai. Pea te o mai manau te ongo ki muini o ku taofi au pito pe ai le tio ko ni ke ona nau te tuu ki St. George o kau hawhainga mea i he building ko ni ai okay ko ek pare mia ko tu mahalo ko pe ko ha hono mo ni ko ke fu ha au ko nga ko ni le tio wa val bonta ko ngani ko loto ke o atu ko he pro kalama o kai ko atalele ia ke vakai atu ka kai fonua pe nga pure anga finga we aki o ku ke fai hono fra popula e ngo i tonga ke tau te foki ke mea na fai ke taimi o tonga o koe ke la o koe fai taimi taha pe ni ko ki kau taha pe e taha kau taha lahi e whaka ataha pe na tolo kuna wanga le rei pe na tolo o tatawe pepe ke taha pe ua ka koe ka ata le rei hono wha popula pa o whaka ataha foki he lau koe konga e hono ua koe fai ke ho haa ka pau o kuna mo ua i he lau i COVID tau pehe ka umea ka tau tuku mai he re teo koe ni o ku loi kuna mo ua re na to he lau i COVID o ton ke ave ke fama o e fai ngata afu ke ngā we piveni hango ni ko podcast ta wi mi New Zealand taria ke fola wa tau ki tonga pe to ki fai le hano puke a wai o ave o fama au ko le teo ko ni ko ha ke pare mia ka pau ko uhinga ia ko ia ne fai tu ni o kuna i he na pe he ta fa ak pe St. George de o pe mo tau tafa aki koe ni koe mea whakalao atenseni are me umea koe o atake bau o mai he koe ko whawhananga pe unau pehe o kufulahe ono tufaki holo e loi ka bau kufulahe ono tufaki holo e le teo koe ni ka mo oni e ni ko mai he pure anga ka bau unau kei hoko atu o ko tui koe solution o kai ko hono ta ofi ai ongo he kai ki atalere ia ko hono ave ke whamau anga ke whatontonu mea, he koe pe totonu e pare mia ke ne ave ka pau ova. Ka kau whewhe ho wakai ki ai pimeni, ke koe tui koe mea lahi e ni ki he ongo ka pau pehe. Ki mautoro koe murini uk mau whawhetu utake atu, ko whatohet pia uia. O tala mai he mea, ko kai ngofua he mai ha mea lia pia. That's okay pia ka, koe ka hafu palo pare mai. Magu toa whiha ni, kore ke whahaki interview. Ka ku ke wefi e taimia ko ya pa ku te so ke ku ko ke hakovi e fai mai e bare mia ma pure anga he na tari ke na interview mo au ka kono ta ofi ko ngo ko tu o ke atalele ia i hene tu ko ya ko fa ta be ven ko fe ho wa ka pa ko issue ya ku ha ke ta ni ko kono mau fo solo he ku na tala no ai ongo mawanga fa madala go ni he issue ta tau ga fo ta no ke he wo pe fa tu pu ho ha pe ya ke te tala o ko mo ni en ko e fo ta no go ni ka te pu ke ngutu ta mata ha ke we to tala no ya po ko mo mai fo ke le ya ne fai Obama te tawa i peia pe ku lave a wai ho me au fa matala but I must start defending your right to say what you want to say ko freedom of speech aya ke awia o ku hala si o ke approach pare mia ke le tio go ni ke au ka pau nei o hange go lo ka pau na ni pehe o ku loye fa matala go o mai le tio o panhanga fra ilo au te foki tau tolia ke foi dimension ku kai ke utui to nei to ton ke au ke kai ke ka ko ne hoko go ki tau ilo pa ha o hinga ne hoko ka te tau mahalo be
tene hanga pe o ako i tau tolo he tau whanonga at koe ni. Ko tui pe ai kuhanga ulau o hoko. Koe kia uri eki au ke umea ni ki au pe pau pe koe mea koe ni tene hanga whanau i hatoi mea ta. Whanau i hatoi mea ta. E koe pe consequences e te ngahi mea koe tau pe action se o ko. Koe pe hala whanonga. Ka kia au koe ku whanonga koe ki he whakamatala koe o mai me le tio koe me whakamatala le tio o kuna whakatou tala noa mai he whai tala noa ta tau kau ke pe kai ke kau kai whakai tau ili tau lia pe ko whai tala noa ko mo oni pe ka pau nei maho inga ia pare mea he tala noa mo oni então ninguém aí o frail lá pe me o que hoko le não fa no campeão no interview que o quai e ku tu ia me ia ma le dio que tau ilo que eu si ia bito ilo que na issue no fa que ha issue he tite la tau ilo pe to concept wise me goni mata to tau fa no palpare mo me whanau palparema ka langa whare alea o palparema ka koe mea koe tite i la koe i tau ilu da toria e moni ka koe koe mea inu whika wakpe moe kele a ene a fio moe hala whakaukawa whika wak moe umea whakele koe tui pe wai pe hakau wai pe ha information ai walwal pointa hau oku nau tu whewhekai ka wai au tui ke ai ko tauwhi ka pau nea mena o hala ene mea una mai ua tongi wha ilo ai koe mea koe whi hala whanonga ko uta tongi ke whakahoko koe tauwhi e nata whaapokama pe whuki muana taki tala noa whuki hanko hala whakawakawa na o atu e mautoluia e u whehui koe ngahe ko ki mautolu na mo pureanga koe he pureanga taim na e huwhi ai na atu poko whakawhikaunga aki mo ngahi partnership ko I muri ngahi pangke mo he mea peheku na tena tokon whapaanga e malawa whewhe ke huwhi ke whakahoko ka pau te kei ke māwe u mea koe ngahi pangke ia I muri o nau ai noa ia ko pau ke kakato u mea ki ai pea na e alo foke u whamatala pea kai foke tau ilo da to poko hai u mea ko koko pe tau alo pe ko ngata anga pe ko tau mea tau ilo kei pea ngata e tau tala noa tau tol kone tu uko heta ni mi ku te tuku mai foke hange ko ke he u whamatala hange ko whamatala ku te o mai foke mo ngahi o ngongo ia na e osi mau pe u mea ia pea kuna oha ke mo u whamo oni ko tu uni pe na e whahe puri anga ko ni ke te redesign hala whakawakawa, ke te ai e ha, ke te ai fo oe area me hafua u mea ke ia. Wiri se oku sai pe ia, ke konga ni koko oku whenga ke kakai ke nau mahi no I. Wai o koe ke o mai ai pe e pure anga koe ni, a mea mo oni pe koe na e hoko, ki he kakai, ka pau koe mo oni ia. Pe ka pau loi mea koe o mai, koe whare hopo e lava kakai o tui e whakaton wai, pe tāpuni mo hafua ku fai fia ke fai no tāpuni laiseni mo mea ka ko tu ka o mea ko ya ku ko hala fono mai don ke tau fo wa he wa fe wa no kono finga ke tāpuni ngut ele tio ave ke fa mau anga peka para pau kuna halaia na halaia ki ai te na responsible ke na halaia o na wa ko mea ke o te na te tu fa ki ha mea pe he tau fo he ko wanga ko tau lau bi veni tau fa am ke popoua e he kakai ai pure anga kotoa pe kufili he koe pure anga ia tene tataki mo mao ai tu maari e se ke mai ma uongongo ki he rai mangai palapare ma inflation he ka ki ta taranoa ke ahon ta toksio ke he ta programa hoko ka ko di mahaka ko issue ia o ke mau he kakai he tainimi o ke ki fe mau he kakai ia ke te ua motolo e whakamatala ke he issue ko fe mea pe ko mo ni ko fe mea pe fe mai kakai ke o mai pe e whakatau atai na I pe he mo oni hataki pako ha
pe ko kabineti pe ko ha alea o ka pau tena ure ak pena tole mea moni des okay ka al pe mea moni ta mai na more ha pena te multi-site whapapoto pe mato ke te ai fo o mea koe na kai ke sai hono ai tau ko si e mahi no i rewa kakai e kamata fo ke ale kakai ia ke nau kamata ke tau whetuhu aki holo ko haina e saini he mea na mo saini ta si o pese unga he ko more fo ke paanga hano totongi kau taha lau miliona ia ko kamata totongi ia ke u kau taha ko ia ka ko unga e mea ko whenga kakai ke nau mae mo o ni o ko more paanga ko haina ne whai ai mea ko ia kako poi ni pe pi vente da fa oski ai o maho inga ke o mai me mo ni ke kakai o tatawai ko e solo ko isi ko ni ko tu pete ma te uto o haki be fale alea e ko no moni o ko awe ni no ko I'm a very reasonable man ko awe no ko ka be mo confused ka ba ko confused out the rest of the ordinary being. Ai ko anga ni si o ke solo. Ko ni su tone ku tavalu. Ko nga ua ko tavalu ne pe ai. Ka pa wa kere fe ma o pure anga. Ke fa ya nga o pure anga. Ko pa o ke to o ye pure anga. Ko pa o ke to o ye pure anga. Ka ko pa o ke na to tong hu. Sai mahino ka au so. Ko hala whakawakawa ia. Ko pehe ko tarisi ke negotiate moi kakai. Ko pehe ko ke hinga lele ia. Ko foi whakarea ko pau ke hake hala whakawa ia kon kere koe. Pete ke loto ki ai pe kai ke loto ki ai. Isi o kehe pe koe hai mea whae ke compensate. Ka kohono tirei koe hala whakawakawa. Ke hoko e o mo ua ia. Kai ke ko whehu isolo. Ka pai alwa tu o kai ke loto e taha koe haana koe. Ai konga kere ke mea ko whae area. E a whei hala whakawakawa. Whakatatawan ke koni sutone koe lao pure fonda. Solo koe ne a whei pe hala whakawakawa koe toi whakalahi ia koe mo ua. Pea moi tisaini moi mea katoa. Koi. Lawe na tutoni e ko a heto no build on according to plan. Ko fehu i koe pe koe kere ai witou pe koe kere ai no pere pe koe kere ai tamarisi ko fehu i koe ia e toki fai peho no whakamao boboa nega ko stu e fuku alwaka ka vai. E ko uhinga ko taimi ko ke kiri ai te whakaukau. Au te hange, ko tau whewi, ka pae kai ke tau e strike nau whelo toi pa mo e mau api ke compensation ni. E ta ofe ngā ue, kuk whewi ia. Lo tonga tuhu i hanga tonu mai, kup tahawale ko ni stutone. Kua pau ke tohe pule angai kere. Koi. Ai ki au, ka pau, nei ki ko hange ko ni, ki au e o mahawinga foke e tau taranoa ke accountability. Pau ke tau tip tau torea pe ko hai o kuhinga e, kai ke fuahia pe ka kai to tonto hau, kai ke hatari ui. He kai ke utui au ia, na was ai foke ai mea ko ni solo e taimi na ta programa he. Hono o hake he pare mia a hala whakakawa o kau ia he ne malanga campaign pare mia. Nale mantu ina wanga o hake mea. Pea o hake ai pe e kai ke utui i he kiwe ne taimi ka ko ui ko mea iau tisai te pare mia o go take along pe. E ko mea ko ai oi pe he kai ko au na whakamoni ko tamake halai. Kai ko isi uia. Ko mea ko nau tolu koe na nau ngau e halwa wane o se mahino aki. E ko whakatara no au kia ko koe ke minister kere ko koe
o tau ko si na da mai na os mau pe u me ai o hange ko ni na toki hu mai kau ta mai ai fra o si o ai ko ni api ko ni i umusi ke kaua miliona pe he to ko loss of income e foi ta ko to e lisi po ta to e lisi sio pa ko tangata ko fa poto mo ne mau interest for no na ne kumileva ki evidence o loss of income ko ni pa ne aleva ke revenue department ko hai to tong tu how me income tax o ka da ko ni ai tio ko ke ofio ko kuhinga fo ke solo ko taimu ko felo to ya tamate ka me tamata ke ha pe ha tamai ta mai ta ha miliona ko hai basis o ko ka me ke te ha kita sa mai o to ko ka tamu ko te na ta ha miliona so te ho fu miliona ko fare ko ni stuto ne fo pau ke to o ya he pure anga ai kele o hata ka fe ma ke langa ai ka go pau ke na compensate pe lau mali ko vahe ko tu pola ke solo ke nga we ia I hona masiva ai ke au compensate tahanga compensate ko relocate ko to ka pau ko ne foi e kai fa to o anga ne ka fa me nga to fia ko ne pure anga me ka no pe hena tau mo pe hepe ko winga pe ko na winga pe no ina to ka state holder na holu pe ke so ta ofi la ke na wanga orisi hakonga o kuliva ko loai kakai malava ke no foi kakai ene unga pehepe e kata fok pe to fa ma bo fa le la o ke in harmony pe no foi kainga aya ke au o kulahi me ko pehe ko ke saini ka taha me tawele pa moi te ile na to ko hai ma pe fu ta no lo te dis upset kai ke te kapita no solo asibe u be ko ni ore wa te dare to ai he ko no moni ko fo hake be la ipere ne mo tufa fo hifo la ipere ka ko pa pe ke fa fo hake pe te tau ilo tu ha la tai mini ro to fo hifo mai la ipere Aya, biben me ma wa be pure anga ia ai ta to tong tax la ka ta ha kona na claim ke na ta ha wa miliona ade income win na file na tax of fusi si me ma wa be ta to tax ia he foi me biben malo ko ta fe unga he fe fin ko nga ku me alo de ke of ki ho wa ta programa ko nga ku ta to ki ho ko to he wiki ka hau ka ka pau ha me ke loto ke fa ma popo ki ba to ki mama au sai pe sol ko ia fe unha pega ta to de ka au na ta ki hala fo ke ko sina na pe mo wa okay ka ku mahino ni ku tolo fa no foi fare pau ke pa to la me ka fo la ma de no to fo mai he fly de ka hau ka to early next week pega to ki ene heki ata ko ni te mu le fale ale fu la ya pute ai nai mege fa fe mo gina kata to klere he wi ka wa pe fangi isi u fe la vi ke ga ka wa me ko la ko ngu mi ho e ta le ma da wa ka malo mo fa ma le so malo bito pibe pa malo atu he lava ke ma fa ngamari he ahon ta ka apo da programa we geni mo ko sika da toki hoko atu we ka hau kala monu atu ki he ngai fatongi ak fai o fa pibe ka ta toksio o fa sol yeah fa malo te kainga I he lava ko ke mo ka mai I he programa ko ia fe fini pa mo e fa fonga ko ia tonta pitu paula pibe ni pikala pe ku ate fa malo la ke te moto unga ko mo lava ke mo ke ka mai ne o ku mimi ya wen ke ho
ai whatalanoa ki ai, ka ko tui o ku mauinga pe ke whai whatalanoa, I ngahi isi upe koe ni o ku launa e lawa ke whahoko ki ai, e tau whatalanoa ko ia I ahoni. Ka ke ngā tai toki hoko atu pe tau proklama I hiwi ke kahau, ko kore whami mo reka modolu ka pau, ku iai hao whihu ina ke amai o kai ke whatarangai ke kau I he whatalanoa koe ni, tau toki proklama hiwi ke kahau, mo tau toki hoko atu ai. Koe tu foko ini ko loto ke whamalo atu pe ke he tau kau sponsor koe ngā ko no kei mauiwi pia mo kei tokoni mai I hono whakahoko ko ia no tokonia e tau ngahi polokalama ko ia whakahoko South Pacific Loans ka pau ko ke whie mau ke no hapa anga I Nusilani koe kautaha ko ni kui Okalani I he Cavendish Drive ka uowa Teke lava o talanoa ke stalik tupo pe mo e kautaha ko ni South Pacific Loans ai au kuna manu kau te nau tokoni ke te ko iha whahinga whie mau no pe whie mau no si pe ko no lahi pe ko no lahi au pito patau mea lere totongi ako pe ko whakatau hao whare ha pe whahinga mea au ke whie mau Teke lava o lak whatalanoa ke kautahani ko e lelei taha ki nau tolu ngai kautaha ko ia au ki tau tolu nau tokonia tau kainga Pasifiki tato whito ko tau kainga tonga te nau lava o tokoni lahi a pito ka pau ke whie mau koe tau whare koloa wala ko ia, Page Facing Store, loto nuk alofa, unau ke tuu mo lau, lawa ke tuu taki ki ai, whamalo lahi atu ke tingi mo tolu, mo wha awhea, teo atu ene tau sapate ko ia ki he September, teke lawa o tori mo whiri ai, I he wike kahau, e lawa ke tau atua e tau uta ko ia, ke lawa whatau, ba ke whiri ai, o teo ai ki sapate ko ia, e tau September, pe au pe me tau ngahi uta fo ki tau tolia ku ko tui ko stu uta tu ki tonga mahalo na ata pong pe mo ni te ke lava kamata le vai no whakatau ko ia tau ngahi wala le rei ki he tau September Page Facing Store ua fitu tolu ni maono pe ko walu fitu noa walu ni matolu hanga tu ko ke tau mo pe au manga whai maketi ko tui ko si ilo I tuanga o e whare ko ni ko tau whare kosi ko ia pe Francis Ticats o kutu pe moia tafaki o e Page Facing whamalo la e pe ke tingi mo tolu mo ke ia whea ko ia homo wholau ki tonga ngau e ake wharekosi ko ni ko tui ko e toko naki ko ia wike kahau e whahoko e tau ki I promotion ne he wike kahau e whi mau ke mo lava mai ki ai toko naki ko e wike kahau ko ngā mahu inga pito ko ai ki programa mahu inga ai whahoko e wharekosi e toki whakaiki ki atu pe ne o fia tu ka fia mau ke kosi ulu pa ke lava mai a toko naki ko ngā o ku iai ai whingau aki pia mai toko taha o ku haana e wharekosi lahi a pito I aseria e lava ke ne I tonga he taimi ko ia o tokoni ko he tau kosi ulu pia mo lava ki tau whilongo aki ai ko ngā whingau aki a ku lava ke whahoko he Francis Ticats ka ki ngata pe he wa e tonga ko wa ko ni I Nusilani tu I Orewa pea mo ka taha ko ni I Australia I loto molo ko Australia I Melbourne o ku ia e ka taha ko ni ai te nau I tonga I pure pe wa take to e ka taha tene lava o whai ngahi tokoni ki he kosi ho ulu whadaha pea mo timi ko ia Francis Ticats I loto nukalofa fitu taki hei whopehe telefoni te tau pe ua fitu tolu ni maono pe koe walu fitu noa walu ni matolu koe tuaki taha kulawa ke o atu heni koe tuaki ko ia ki tuaki lulu eni ia ki te lulu eni o atu me kau taha ko ia ai Cheryl Furniture ai koe kau taha ko ni ai koe ngahi mohenga koe na whatu waki atu o ku mau I he kau taha ko ni Cheryl Furniture o ku tui haalalo I he whika telefoni koe tolu noa, tolu wawha, pe koe walu fitu noa, walu ni matolu. Ngahi mohenga kehe kumau atu e he kautahani. Ngahi fu mohenga fo ogo ni te giai ke toki to'o pe me puha taimi te whatau ai atu fotu ke mohe fie maari. E hanga lau kai mea ke o ngoi langi ia ha o tokoto o mohe ha fu mohenga pe he pe me he Cheryl Furniture I loto halalo. Koe ngahi mohenga ena ke te ke lawa o whakatau me ai, koe ngahi
uta koe kuna lava o atu pe koe nau ki lulu ene na dolu ko mai koe ni ku panga ni manoa ki tikite tike lava o todongi pea e whakahoko re vai ai lulu koe ni ki ngahi nau koe na o ku asi atu koe na i laita ai koe panga ni manoa tikite tike lava mauia me Chero Furniture tike fetu tak pe he nau Facebooka kumi pe na Facebooka fetu taki ai i he nau Messenger tike lava o fetu taki nau do he Messenger ki no whai ki mana tui koe ngahi mohenga koe na o ku lau wafe o no mahu inga kakapau teke laki e ki tola ni manoa mauai o ngai fu mohenga whakaofa pia me he Chero Furniture i loto halalo koe whakaosi le vai tau tu aki ki e whiawhini koe kau taha maka koe a tesi i loto Brisbane o ku keitu umoe lau ke lava fetu taki ki ai te nau lava tokoni ki a te koe i hao whahinga fia maka pe kofu ake mapere whakaofohokotu koe ke te hela koe i hono e kea e ku ke lava pe hu ke nau pes Facebooka o mamata hinga hi ata ko ia i he kautaha ko ia tesi ai o ku nau hanga whakahoko ko ia ai ngahi maka kau atu ki ai pe moe mono ngahi mono mga kupes kehe e lava kotoa ia e kautaha ko ni o whakahoko ia koe mandita manioke ke toe lahi abidobe mana ke tu utama e ta utamaniyoke i he mahame ko wiki kahau mane ke hina mane ke ngenga mei utulau muhalal ko mane ke ko ni ko manioke kanolere he mati ke kai ko manioke kanolere mo amio mo ifo pehe hangi ha kai ha foi kau me o tatau me manioke ko ni he fitu tak me ko fika ben mane ke lahi abito be apin fitu tak mai be ke nga ke lava atu tangai manioke kanolere ke kai ai ak halo i hose ho fatau kanolere e pete mania kuni ko mania ke kuni o mana ke tu utamai te utoki live be time te piki ai ko mania ke ai potunga o e kona uke na katolika to tupu ko e katolika i halala mo hakame ai o ku faina ki fenga paanga ke ngahi e nau ke ai o ai fo o e nau mala e tenisi mana mala e vainga pe aku vivia pe ke fa tokoni ka nau tol ke o mai e nau mani ke whakatau atu ko e na matu na mani ke to lahi ko tangai pe e hao he ai sikoni i apini ko tangai pe fokia e o mai maha tangai aku ono noa pe fiha kula ke o mai ka ko e te utoki live atu pe mo tol ko e se asi katolika pe fa inga tatonga pe ke fe kai me kai mo tok fetu taki me tai me tau mai utaki ai ke oska te o mai ka te taki mai ke aunga ko na manioke na si mau e manioke ala taki hala lo pe mo hakame ko inga ko me aunga ke lotu ke foto na mai denis ke na mo ai fa malosino mo ba inga mo le taki time he ka ko tau manioke ia ke ko ki fa hako atu ko manioke ko ni ke manioke utulau be na roki o mai o ke tu ake tu maha to be ngai tangai pe ku wano a pe ku fia tavalu pe ku fia finga be ke osi ko nga atake ha o mania ke ko ni ala taki fa hu mai ke osi haka e ma tol ko ke na to ke na to he kanolele pe me mania ke ko na ko la ba ta tu ake fia fini pe mo no fa hoko atu ko ia ai programa ko ia fia fini ai ko ni tu ko dai ni mi ko tau toki whia longa ki pe i he wike kau. Hange koe ni ihu nau wha tala mai kau koe ngai koe me koe ki program pe taha pe ua ku lava ke lere atu ka hange nau ku lau e toki ose au katopa. Koe me mahu inga ko mo ua apito ki ai whia ngai ke lava kakato ki o katopa. Kone ose au katopa ko ia te toki foki ma lewa ngai polokalama hoko atu. Koe ki program pe ni ku lava ke lere te taini mi tau whatfonua mahala mo ki programa take o lawa hete taini mi ko toi ngai toki foki mai i he taimi ke ose ko koe au katapa okay tau toki sio i he wike ka hoko mai o whātuka te ki mo tolu mo pouria